Khubor pi barok syakatuk Khubor jengi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san menta ke sengi kilong. She's named LYNTER RAKHE Golden Jubilee ke SENG KYNTHEI JAYAW LANGSNING. Lekmen uba JAYSON NONGTHYMMAI Presbyterian Secondary School UMSNING. Here ka MAMATA BANERJI hakat LIENGSUIN UMROI. But here Delhi ki NONGIALAM ka GAROLAND State Movement. But mentangin pa shigi Khubor bakam banya. Kaseng KYNTHEI JAYAW LANGSNING kalapli perdaya kelekmen Golden Jubilee she's named LYNTER hakakat arterik nok pra do kongsan ba LYNTER rang ba shnong. Upastor WC Kongwir uladwai Naka benta jongkani ke jinglekmen. Kiriu kmat ki bala syakot ngobha hakani ke sengi play ke Golden Jubilee ki kentup yuba Paul Lingdo MDC Kong Thailin Panbo Dr. Kong MPR Lingdo President and Secretary Limpung Seng KYNTHEI Ba Rishan Rapsang President Seng Samla JAYAW LANGSNING Bat kipat ba kani ke shnong. Kakenhon syat dat themmei kelasen rani kiriu kmat na surak sya ke Limpung Jubilee. Uba LYNTER ulai ro ekajing penok bah bajing snok ti jong ka SENG KYNTHEI hagi kam jong ka snong bat ka krishan ting iki samla ban rat ekajing lin basniu hasnong atha ka SENG KYNTHEI JAYAW LANGSNING kalayo kajing ithu khmat na ka sarkar ha ka khat nyau tarik uram phang khat khandai spa nyau po ar Kumni banyak kiri kini. Ingin tip show, kumbang kang titi, nab kiri nyaw san senam nasis pas senam tip ngile ilong kumno. Tihin ringi smokeman, mangi yadan mentahang ne, ba nginyo banto aga kanal lengkot, ba kini kidei kibalai dan mentah ban rakhi aga san pros senam, yaga jingdap yaga SENG KYNTHEI. NONGTHYMMAI Presbyterian Secondary School UMSNING hakakat arterik nopra kalau pelong ia ke program extravaganza hapelau school ban penmi fan nak benta ban penbhai ki kamra school bat ban pentelun ya ki kam bat kijing temu jong ka school. Hakani ke extravaganza uba JAYSON S Maulong MLA UMSNING ulalong ukongsan hakajingiran rengkat headmaster ki nonghikai ki kena school bat ki kimi ki kapa. Uba JAYSON S Maulong ula ai kublai ki nong penyat ki balakot ngobhai yu ban shimbenta ha ki program jong ka school. Ula ro ikinong penyat jong ni ka school baki yeng halaki jong ki kejat ban penbhai ki kamra school bat ban penyat ye ki kam ki jam jong ka. Ula ongru baki kena bat ki kemi ki kapa ki don kam kum kini ki program ban penjat hat bat ban pengat jabing ya lade hadin baki la pendap ye ki examen. Ukong san ula lek men lang bat ki kena school hakani ka sengi. Tiba, napedeng jubilee student berapa ke exam ladap. Ke kamera kata kajingnya teli, kajingnya sultanat. Emang natip hamong apik meneh iban pier iban sanruai, indan ka skip 5 lomba. Di program di aktiviti di bakar-bakar. Ke nganget ba berapa ke badan meneh, ke dia participate lang, snokti lang, sokti lang. Nganget ba kadai ka jamit, kadai ka program belajar tentang jubilee baru. Ide kita iba apa menteri lingkup alang kamsilam mengenwan nama Khubor program dan mengirim HQW program mengenbankan sosial ya ke managing committee bahkan wan menyebut marmar menginjau menyebut baik jadi ada jingtongkam. Kementeri Rangba ke Jylla West Bengal bat nongelam bahakli do jong ka SENG Sanhima All India Trinamool Congress AITC ka MAMATA BANERJI kalahir kejat top hakat LIENGSUIN UMROI hakakat arterik nopra hakajingwan jengok bat IMNC mi ki nongelam ka AITC Meghalaya. Lapediang buram mi kini ke nongelam da Dr. Mukul Sangma ba George Lingdo bon ki nongkit kam ba ki khot jong ka AITC haba ka yuk kejat hakani kejaka hier LIENGSUIN. Da kajingwan jengok jong ni kanong yalam basatar jong ka West Bengal lakmi linti bakan penrem yi kinong ket kam bat ki khot jong ka AITC Meghalaya.
Kinongilam ka Garoland State Movement Committee kilamit na tura syagoti haka jinglet jengki Shillong ba New Delhi bandawai ke Jylla bapura tangla kebenta ki jat benriu ki basyang basa haki lum garo laithu ubalkarin CH Marak ko chairman kani ka kinhon. Haka katsa bat katsantrik nopra kinongilam ka sinjuk ki SENG dawa Jylla bathamai National Federation for New States kinmi patpa hanong ba New Delhi bandawai ki Jylla bathamai na kebenta ki riulom bat kiwe pat ki ritpat ki badan hakiwe kiwe ki Jylla. We are right now here at Chura Rungri and we will be moving tonight from here Chura to Guwahati by bus, and tomorrow 12 o'clock we will be leaving from Guwahati to Delhi. JSMC, we are participating with a National Federation for New States, NFNS. There will be going to hold 2 days program, December 14th and 15th. And as a JSMC, as a Garoland State Demand Committee, we will be participating with the NFNS. And we, the Garoland Statement Committee, will be demanding for Garoland State in New Delhi in front of the Parliament and during the Parliament session. Kinongthre bat nongkit kam kaseng BJP hakilum garo kila sei borba ban penrung dekat ya kinong tap vote harang sakona constituency hakaba kila kam bapalat saus pa angut kila rung dekat thamai hakini kaseng udipul al marak owe ni kinongelam ulatre shitom ban penrung dekat ya kinong tap vote jang kasnong garo badha ulai thu ru be kinong tre bajar jar ka BJP kila tre shitom ban kring dekat ya kinong tap vote hakinong kendong ki bahap hakarang sakona constituency da kajing thmu ban poi shakathong ban thau sarkar hadin का इलेक्शन अर्जार अर्फुलाई Meghalaya. आप लोग का रांगसा में एरिया का आप लोग सब जिनको पहचानते हैं ऐसा से मैं बोलने जा रहा हूँ कुछ दिन पहले हमारा भारतीय जनता पार्टी ने उनको वेलकम किया है. उनका नाम है विपुल मारक जी. मंच में हमारा डिस्ट्रिक्ट महिला मोर्चा का प्रेसिडेंट भी है, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी भी है और मंच में रेस्पेक्टेड ऑल डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट एंड पार्टी लीडर्स और मेरे सामने जो उपस्थित भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी का एक निष्ठा सदस्य वृंद और कर्मकर्ता वृंद Tut ki khun samla kabalang Catholic shaka fort youth convention arjar arpuar bashisin shisnem haka khatway trik nopra habernihat parish. Yakini ka convention la pelong da Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement SCYM Zone 6 banwan ra ekajing shethem haka jinget haki khun samla. Haka juk kapor kani kajing kendu jengki samla kalong banwan ra ekabha kamyat haying asem hashnong hathau bat haki imlang salang. Kapang pedeng bagi samla kila shim na kabenta kani convention kalong Muslim hadin kamaria kala kre la krum bat kala letbak sherilung judia kabala pensyong nongrim Naka gospel u Lukas kala nong kabaningkong kadukhat kabalai kendai deki hajar ngot ki samla nagi South Liki parish hari boy bakentup ya ka kadhor nongpo den bat bernihat parish kila poi syakani kajing ya keduk lang ki khun samla ki balatut syakani ka convention deki kmat bapu samrakhe bat jingkmen namar bagila yo lat bania kendu para samla bania kren bat pliu jingut halor ka bha kamyat hake imlang salang kum ka wei ni ki kam shakri blay lapen pho pen pheng ya kani ka sngi kut jang ka convention ha ka sngi blay da ka mas pakhoj balapen minta da usob lay Peter simle parish priest nongpo ha ka jingi shim benta lang usob lay Michael Sun parish priest ko kadhor bat kiwe kiling do usob lay Ki sisters kilong kimi long pa ni ki saw parish kila pinchit rehem mi kajing le niam de kajing roi babang ha kamas pakot kiriu khmat na nong po ba Merrill Bonds aim MLA ba Sostenus Sotun MLA ka jirang kila wan ban snap bat ban chimenta ha kajing le niam ha kani kasngi Convention kapan kasalong kaparish umden.
Penhap perda kasing samla St. George Parish Walang yaka 13th Annual Youth Convention. Kajingelang basisin chisnem kasing samla Catholic Walang Parish kabalalong hasnang wa Ramkhar Sub District Lingkhoi. Kalakut no akajan mit sngiu blade da kajingmen bajing rem mensim na barok kidukat kiblashim haki program beper hakani kelumpung. Kidukot jangkani kasing samla kilashim bentah kajingetai kajingle niam bat jingemir jingmut haki pang babunjat haki program kiblastang naduk ka khandai terik hadu ka khatwei terik kunok pra. Balak chispa san pongut ki delegates na kibalang shnong hapok kajing pet jingkmi ka Walang Parish kilapoi shakini kelumpung kisamla. Hagas ngi ublay ki pat riunget na kin riu pautali kibalang shnong kilatuch kamas bakut balapin mentaro so oblay Rister Sebastian Malnyang. Hagas ning ka kraw so oblay ula kentui ki samla banong ki bayasha ki badap da kajing kermen hakajing kerkublay war ki bashilur banya kendu ikjing e babunjat hakajing emjoki. Uso oblay Malnyang ulapen kenmawi ki kun samla bekim deban kelat ikjing duai haublay hakapor jing e bat haki kep bagi shem jingkemen hakajing em. Kajing duai kalong kajing ekren bat ublay kumbay ekren bat lau kupa was ngutu ikjing don kam bat jing ang nut jongpi ulaong. Spiritual Youth Director sa oblay Sherman Kongshay hagajing mani Sacrament ulas nengi ki kun samla banya yakasinda jong ublay uban senranya pi hagajing em jong pi kabamala kasngi. Lapan kut yakini kelumpung ki samla dagi cultural program hagabala penchingan de uba HDR Lingdo umentri berim ke Sorkar Jylla parkit khot jong Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 4. Hakani kasnem banwan ya kelumpung ki samla lara shakabalang shnong bendeng litha. Mulong Henry Bisayan terlupa pada sini wang kermen how play dan berbor kajing kermen kali kenja bergadau rukyang ken sakmen kali siap kan sesat kemen bahkan sepuluh sentiu kumutiu lili kan sepuluh kerhai bahkan desa dan kajing kemen dan kajing ruai. Patak itu ki Khubor ngilapoi shikabukut tak radu pangilai syam yang kublai shibot.